السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبي الكسو دبادا جنانكي مدن official برو ومركل اي مقال عصب انت نقول قل مقال كينا هدي اتا داودك عصب يوتيوبك فضلا سبسكرايب نوصار جنبالك نفرو سيكو دافن مقالات انسون قلن دونو مهتسند ولا Number 1 Any backlash is the one that will take you forward دبر جبين كستا او قدالك اجتماعدا واتي هوريك وسي قادا Number 2 The easiest way to forget the past is to think about the future. wadada ugu fudud aad ku ilaabi kartid wixii hore oo adiga oo ka fikira aayaha soo socda. Number 3 Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. guushu waa wadarta dadaalada yaryar ee soo noqnoqda maalinba maalinta ka dambaysa. Number 4 Love is like the wind. You can't see it but you can feel it. jacaylku waa sida dabaysha oo kale ma arki kartid laakiin waad dareemi kartaa. Number 5 Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness. mararka qaar ma ogaan kartid xoogaaga ilaa aad weji ka weji u wajahdo daciifnimadaada ugu weyn.